Evo gospodine Mamiću, večeras plava noć, plava večer. Inače vas često spominju u nekakvom kontekstu Širokog Brijega, nešto su govorili da ćete preuzimati nešto Široki Brijeg, pa evo, kako gledate sve na to, imali mrvica istine u tome? Pa dobro, prije svega lijepo je vidjeti stare prijatelje, ja uvijek vrlo rado dolazim u Široki i ta spona između, ja bih rekao, i grada Širokog i Zagreba i Dinama i nogometnog kluba Široki Brijeg je, ja bih rekao, vječna. Tako da se uvijek tu lijepo osjećam. Mi imamo suradnju više desetljećnu, ja bih rekao, na sportskom planu. Pratim rezultate Širokog, veselim se njihovim uspjesima, pomažem naravno na osobnoj razini i prije u ime Dinama koliko se može. To ćemo činiti u buduće. A što se tiče mog direktnog uključivanja u Široki ili u bilo koji drugi sportski klub, to ne dolazi u obzir. Vaš boravak u Bosni i Hercegovini, evo već ste duže vrijeme ovdje, ne znam, pitali vas iko kako vam je ovdje? Pa dobro, čak se svi čude, pitaju me normalno, to je prvo pitanje koje svaki čovjek pita drugog čovjeka, ali ja sam stvarno odlično i jednostavno ljudi su me jako dobro primili, ja ovaj mentalitet jako dobro poznam, prekrasna je klima, dobra je hrana, ljudi su srdačni i ljubezni, stvarno evo ko da sam tu odrastao od prvog dana. Međugorje? Pa Međugorje je dodatna jedna vrijednost, tamo doista vlada jedan mir i ja sam se uklopio u taj ambijent i na mene je to isto djelovalo i mislim da sam mirniji i bolji čovjek nego što sam došao ovamo. A Sarajevo s druge strane? Pa Sarajevo je grad koji je glavni grad države, veliki grad i u kojem se može naravno više priuštiti što se tiče zabave nego što je to ovdje u Hercegovini, tako da imam puno prijatelja u Sarajevu i volim otići u Sarajevo i zapjevati. A evo i nekad morate otići do Sarajeva, na to sam mislio, jednim dijelom. Pa dobro, nemam više nikakvih problema što se tiče nekakvih sa zakonom u Bosni i Hercegovini, moja situacija je potpuno čista, tu je stav jasno zauzet, tako da nemam nikakvih problema. Ja čekam situaciju moju koja će se u Zagrebu odlučivati na Vrhovnom sudu. Ja se nadam dobrom epilogu za sebe, ali što Bog da. Kada ćemo znati nešto detaljnije o tome? A teško je to nitko ne zna, ali evo ja mislim da bi stvarno to mogli očekivati vrlo skoro vrijeme, jer evo sad je tu, ja mislim, jedno 19 mjeseci da sam ja ukupno to. Tako da mislim da je vrijeme, ali oni nemaju nikakvih obaveznih rokova kad će to napraviti. Još ste ranije izjavljivali iz medije kako ste zapravo morali otići u Bosnu i Hercegovini jer da biste dokazali da niste krivi. Dakle, da vam Bosna i Hercegovina zapravo pruža nekakvu vrstu utočišta da odavde pokažete svijetu da niste krivi. Pa, apsolutno, to je, ja rekao, Božje proviđenje da sam ja došao baš ovdje u Bosnu i Hercegovinu, da sam došao u malo Međugorje, ali veliko po duši, veliko po značaju, po mogućnosti za duševnu i drugu okrepu, i da imam mogućnosti iz ove pozicije, ne iz pozicije pritvorenika, zatvorenika, da se borim za svoju poziciju. I baš me zanima, s obzirom da sam ja veliki optimista i gotovo siguran da će moja presuda biti ukinuta, baš me zanima šta će oni dušebrižnici koji su rekli da sam bjegunac, da sam pobjegao, što sam trebao biti nevin taj period, skoro još malo 2 godine u zatvoru. Evo, gotovo sam siguran da će doći do ukidanja moje presude jer jednostavno ona ne može opstati, ona je čista politička presuda. Vaši planovi dalje ovdje, boravak u Hercegovini? Pa gledajte, moji planovi ovisi o tome što će reći hrvatski sudovi. Ja sad živim ovdje kao da ću ostati do smrti, jer tako mi je lakše. Ne želim se frustrirati svaki dan i davati sebi neku nadu, bit će sutra ovo iščekivanje, vjerojatno bi popucao. Nego sam se stabilizirao i ponašam se ovdje kao da sam privilegiran i kao da ću ostati do smrti i nemam nikakvih problema u vezi toga. Naravno da bi volio dokazati svoju nevinost, da bi volio biti sa mojom obitelji, ali nisam opterećen sa time. S obzirom da ste u Međugorju i evo ljudi su vas već viđali na svetim misama, kažu da ste vjernik. Pa jesam, ja sam bio i prije vjernik, praktični vjernik, sada sam sigurno bolji zato što sam na mjestu mira, mjestu Međugorje,
gdje je ta duhovnost dovedena na jednu puno veću razinu i ja sam se u taj vlak ušao, tako da vrlo često sam u molitvi i u stanu i u crkvi i na brdu ukazanja i često dođem ovdje na Brig, na svetu misu. Mislim da sam bolji suprug, da sam bolji otac. Jednostavno imam više vremena za one stvari koje su u stvari prave vrijednosti, jer svi mi trčimo za nečim, pokušavamo osigurati egzistenciju za svoje obitelji, pokušavamo nešto u zajednici napraviti, evo ja kroz Dinamo i kroz sport, i onda zaboraviš na one temeljne prave vrijednosti jer misliš da ti je to zadato, da ti je to normalno i da te to čeka kod kuće u svakom trenutku. Pomaže li vam to izgraditi se kao osoba na neki način? Pa siguran sam da pomaže, jer da nije toga, vjerojatno bi moja situacija bila puno kompliciranija i da bi ja sigurno možda bio u jednom puno lošijem stanju, a ja sam ovako u izvanrednom stanju. Siguran sam da ne postoji ni jednog treninga, ni jedne meditacije da ima takvu snagu kao snaga molitve. Evo, ja sam to osjetio, mogu o tome svjedočiti satima i danima. To je onaj stup, kad sve izgubiš, kad te sve nevolje stignu, onda se uhvatiš za Boga i naravno kroz molitvu s njim komuniciraš i onda ti sve u životu jednostavno i lako. Samo se moraš predati, moraš istinski biti u tomu.